Perú suyuman Huatucaycunapim, Chayarjamun, Derechos Humanuspa, Interamericana Comisión NIMPA, primer vicepresidente Edgar Estuardo Ralón Orellana. Perú suyupa Jatipaininkunapim, relator Gina Llamcapacun. Paiwanmi, Llamcaipi Juñoicanakurjaku, Tribunal Constitucional pa presidente Francisco Morales Arabia. Magistrado Manuel Monteagudo Valdés. Ginas Papas, Tribunal Constitucional pa secretario general Alberto Che Piu Carpio. Pusaj achiquiayatam Juñuranakunku, Limapa Ichpallampikaj Tribunal Constitucional Huasipi. Ralón Orellana, Rimariscan Manjinaja, Derechos Humanuspa Comisión Interamericana Pim Jatipamuchkan, Derecho Ambiental Amachanapaj Llamcaikunata. Usuchizka Petróleo Kunata Jatipaspa. Ginas Papas, Perú Suyupa, Políticas Asachakuininkunamanta, Yuyaymanaskanmanta, Rixir Hachimullantaj. Derechos Humanuspa, Interamericana Comisión NIMPA Vicepresidente NMI, Llamkaj Masinkunawan Chayaykamun, Miguel Mezquita Fernández, Manuel Canawi, Corina Leguizamón, Jinayataj Daniel Fernando Noroña, Llamkapakujkunawan, Jinayataj Carlos Briceño Piwan, Relaciones Exteriores Ministeriupa, Derechos Humanuspi Director NIM. Tribunal Constitucional.